Baki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. पुलिस को मार रहा है। रुकिए! अरे रुको! पीछे मार रहे हैं। Kalami ke Jingïakynad Jaitbynriew hagi district per Jong Bihar kuma Hajipur Vaishali ha East Champaran badakati ha district hakupor Kylleng ega Maharam procession. Kalami ke Jingïakynad bad ke Jingïakwang mau kuwe ke kinhon bad kuwe pan kabladan ru ke Jingïakynad bad bon Ngut ke Mynsaw. Ha Hajipur district Kalami ke Jingïakynad namal bakadan ke Jingïakynad digitiar Mynsaw hakapur badang ya kata jai procession hajan Karbala Kalami ke huri-hura ke bashirkai hakaniga jaka hakaba USDPO ke sadar usodap kumar baru SDM ki habruan wot syakaniga jaka bentem ya ke Jingïakynad. Kuma kalong mentau SDPO loong bakala kham jai bakala bruan rap yang ya ke syong suk syong san. Ulia thu bah ke Jingïakynad ke belajar hajan Kothia Bazar pan ke bahab hamin hasi block Jong East Champaran district ke belajar ke por ke ibu jemin mit hakas ngi ublay hakapor bek penlong ya ke Maharam procession wu samlau belatip kerteng kumu aje Yadav ulayap bat arun kiwe par ke Mynsaw jur balapen kit iki sya SK MCH Muzaffarpur. Kupulit kilaang bagajing sedang Jong ke Jingïakynad kedai naga wei ke shnong hakabala mi ke Jingïakynad ibor hapedeng ki arken hon ya ke belakeno baglas dang ya kanira ke kenhon jigi samla ki bedai na kanya muslim bad hangni klapor sa Kylleng district kablan ne hadu kapor siteng senya kasor ka kala khang shuai ke internet khnang baki khubor thok ki khubor lamler kinam sapriang shu yo kanang mi penban ke Jingïakynad sai ki we pat ki jaka पुलिस को मार रहा है। रुकिए! अरे रुको! पीछे मार रहे हैं। घर तोड़ रहा है किसी का। प्रशासन दौड़ा रहा है नहीं है एक गाड़ी चाहिए था ये बड़ा गाड़ी चाहिए इसमें कुछ नहीं होगा फोर्स चाहिए फोर्स तू लोग अभी देख नहीं रहा है यहाँ पे घर किसी का मार रहा है तो इसका कितना सही बन रहा है इसका सही बन रहा है अच्छा लगे हम गाड़ी वहां से हटा लिया
से सब देखो मोहरम का सीन आता है शांतिपूर्वक से हम लोग मस्जिद को करते हैं मंदिर में मोहन के द्वारा ये बहुत गलत हुआ और इनके नहीं निकलेगा आज रात का खाने का पोलो खाने निकलेगा कोनो खाना नहीं Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka Bynta ka koi ka khya Jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act Jaitbynriew link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba e ba phinyo e ka license Pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ko pi hap pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong phi Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam Jong lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya latno tang ha is khasihers Pila ban let bed chak office terekam Jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa la chumya naka Bynta ka kot ka khya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.